Ay. How are you ni? Hĩndĩ ngamwe matia tũiguire. Ndĩkwarĩ na rũhuho. Na ithuĩ twĩ position thĩinĩ wa handũ strategic. Twetha formula. Yes, twetha formula. Na ndĩrenda marethe tũturwa. No formula. Eti maũndũ maingĩ. Formula. Just a formula. Nini? Yes, how are you ni? Mko poa? Tumewatembeza Malindi. Kuhorerete wega kuhorerete wega muno makiria tukihoka mwĩ sawa na ndika na mwara hukite ni kuri andu mari torotha ici ni saka andu ingi matiukagira tene sata ndi andu ingi matiukagira tene na ithuĩ tha iria tukinyire tukinyire guku tene muno makiria tuga ke meditano na ndare meditana tukiria marateaga nyina meditana katea meditano na ndare. Anyway, how are you? Hi, ukituona tusalimie watu na tugeithie nigetha undu ucio korwo ri sawa na ukituona just say hi to us. Utureka ni ukirire tureka no warahukite by the way. Na urenda guthie toro tanamba guthie toro please tikoda wambe uhetukwo. Of course. Ukorwo ukonita ri andu me guthie ni mwiga tikoda uhetukwo ni mwago uyu. Thigera mwago uyu guhetuke. Koguo karibu sana haria hothe uri thiini wa thi. Tugaga thiini wa thi ti thiini wa Kenya. Thiini wa thi tondu Kenya kirio part ya thi. Yes, so karibu sana. Na ndramenya andu ingi haha ni makiumite guku actually magagithie gwetha uboco. So karibu sana, karibu sana. Hi tugeithike watuona. Jambo tusalimike ukituona nigetha tuthie thabari imwe. Yes, na no share video no by the way. You can help us share mzuri. Yeah, so karibu sana huku. Karibu. Yeah, asante. Ni gukukaribisha guku. Wewe ni ndagiukite guku gatene. Yes. Ukite guku back in 2018. 2018. Ukite guku 2018. No na kwishigera giki. Nani gukaribisha karibu. Gishigera giki. Okay. Yes. That's good. So mwiroreri na wewe ratwirorera karibu sana haria hothe uri thiini wa thi na tugakena muno makiria ni undu wa gukorwo kundu guku especially on a Saturday na riria hihi andu ingi makihotaga kumagaranga magakirorera bururi. So join us na nwakena guku ni kundu kuraura mbura guku ni iraiteka at any given time. Mbura ni nyingi muno iraikara igitekangaga na koguo neta kuga ati uko ni kundu kwa gukona gukihorera to gwaka ati gwa guikara ona guka kuhorera kuo okay fine no ugiake guka kuhorera kuo rimwe na rimwe tondu ningi ni wega tariu andu amoka vacation mundu agakiona handu angihota kuhuruka. Riu koguo twi kundu gitagwo Malindi. And we have a lot of things to talk today. Yes. Koguo ni wega mundu tutegere gutu na agite muratawe ngetha tukiarangie kidogo. Yani kwaria ni kwendana. Yes. True. Na this is a nice place. Tukuona twi barabara-ini. Muci mundu angirwa ni kuona twi barabara-ini. Yo ni bara. Acho twi highway-ini. Twi highway-ini niho tuhorerete. Koguo join us twarangie tuterete tuteithanie. Twarigie ithatu uguo. Tumenye ni atia wikeire atia uri utari atia. Exactly. Maundu macio mothe ni maitu na nimo tukorwo tukirora. Wokire Malindi mbere ri? Malindi I came, is it 2019? Gwĩcia 2019. Akiwa ndokite mbere yaku? 2019. Ndokite mbere yaku ni ndokire 2018. Ugakundu gwetagwo Dakacha ndikana warangite ku? Nathiĩte na hau ũguo. Nathiĩte na hau? Nathiĩte. That's good. Nathiĩte thabarĩ kau. Rĩu ũrandicĩire na kũndehe mwana ũyũ ndiũkĩte mwana ũyũ. No akena naguo mwana ũyũ maũndũ namo nĩ mega mũno makĩria. Yes.
Tondu turi he gwitwo Marereni ri. Yes. Tukire na kindu iganda cia cumbi. Actually tuna hena iganda 4 cia cumbi. Yes. Hena Malindi Salt, K Salt. Andu monaga cumbi no matio kuria umite. Cumbi umite na haho. By the way. Turi nikio gicigira kiria. Actually tukureheta kuria gicigira kiria. I think East and Central Africa. Kuria hakare hakoragio cumbi peke yake. Iria na guti andu matare iria. Nginya Uganda ni mari iria by the way. Ni tondu wa Lake Victoria. Yetio mekaga ati mauga atu Igua idea no cenire handu hothe kana yetio mauga gicunje kimwe ati ni kiao kuria Migingo. Migingo Island ya. Okay. Kwa no kuri iria. Southern Sudan ni kuri. Southern Sudan ri. Eritrea. Ati Turkana riku. Turkana but ino menya kariba kau. Turkana riku. Ni Kenya kari. Ni Turkana ni iria kari. Karo kare kone ka harega Kenya ini harega ikirikire harega rugongo eturukara by the way andu matiri makinya hau no ri ngirikire bururi uria nyina tare kuingira tare kuingira ni ria Turkana ni Lake Turkana ino na Indian Ocean ino ni Indian Ocean Lake Turkana ko yumite kuna hau rugongo tone kuma yuma ikaingira Kenya ndakona kai haria ni thitio kwa ganitia Ethiopia na Eritrea gucia na Ethiopia ni tondu Ethiopia niyo yari tene ri imwe Eritrea makigaya ni nikio gathondekirwo bũrũri getagwo Eritrea na Djibouti. Okay. That's good. History na ndingi matiri makinya hau Lake Turkana na ndingakwete ni kituma Turkana uko gutire mai yet kwina iria riu riothe no cirio guo Turkana gutire mai no iria riu riothe tuonaga mapu-ini ri Turkana ni riri ni kugonderera kuhuthio ni atongoria tondu mbeca icio ni cirekagiririo hindi hindi. Yes, let me tell you mai riu kwaja no nginya thitima ituikite kindu kimwe kiria thirikari igo providera ni uramicagura na nikio raigwa ngithiku nginya mai kambini muga tutigire twikira thitima kundu guothe mai ni muhaka ituikite riu it is a right. Ndio igwa thini tarurira umuguthio cira wa ciana right of a child no kumurera kumwa shelter kumuhumba na gutigera ni aria. It is a right of a child. Koguo ndo cira kanjuge no uguo no makenda tugituri uguo riu tukiuga atia no na ithu tukada andu itu tugituri uguo ri tukio tugukire. Yes. Koguo twi handu hetagwo Marereni ningine mahotete hihi guka Malindi no ti othe na tugacokeria Ngai ngatho kuria mahotete guka na kuria ria tukuhota kurehe kundu guku nigetha macerange tondu ni bururi muthaka na hau gatene andu matira marari huthira ya kugura hau hao tukigwa baruthi hao ni Kinyona arenda kugura Karinga na Kangari arenda guthie muno riu bururi ni andu ni mauga magarangi tariu urakora andu aria ringi munarehe Malindi ri ugakora mundu ucio imire Nyeri ugakora mundu ucio imire Nyahururu oimire kundu gwitagwo Naikuru okaku Naikuru oka Malindi nege ngwire andu manathie Malindi andu manoka Malindi no matire mokeno. Yes, andu manoka Malindi by the way I am sure andu manaigwa Malindi no ino mutire muoka tondu ino ni Malindi where there is life ino ni Malindi where you can settle immediately. Teke ngoro ndo mafarothi tondu twana we ni as soon as now as soon as now we na kondo uge biashara orori ni ona muguri tutirari horo wa 5 years to come. And let me tell you teke ngwire thini wa history ya Golden Dream Land and Properties Limited tu koretwo tu hotanire ri nigo tigira ati handu hothe twaraga andu na we muira tutwaraga andu handu mundu angeikara na muturire wake uthi na mbere ta kama kawaida tori urariguo muthenya wa ira handu mundu angeikara moni rori nigetha mametwe highway tuke moni rori ni rori ni muona iragera kunjo ndiramira rori nduke where are you ni ekwega tagoka twi highway-ini by the way na bale twi highway-ini riko tama mere nigetha mamenya haria turi highway no ri niyo etagwo Malindi Lamu Highway na kuma Malindi le tukari ho Marereni le twari dakika 25 nginya dakika 30 kuma Malindi town kuma town ya Malindi Malindi le neko Malindi ni gicigira kimona wa gicuwa-ini
Kilifi County na Malindi no town ile ko gatagati ga town ire nene kundu gwi thayo goko ne kuria utigaga thimo ugetirwo. Yes, imagine ukerwa bro simu tafadhali shika ginyo kareherwo ukareherwo tondu goko mundu akiute kindu giaku andu ni meyore kiuri kiria kana maundu maria matuma mundu akorwo akenda guthi kuigithia maria mundu akorwo akiyuri ni atiriri hau ndathi kuigithia ri na cio ndo ciakwa ciri koragwo atia ko ndaho kwa kuigithia ninge hopanerio. Are we safe? Yeah, you yes. Is your property safe? I tell you 100% yes. Because you to akoro horwa handu hena live muturire. Ma ko ragi thitima icio cikia tuka hau. Na hau thitima ini. Hizo. Yes. Ha. Na mugonda abeti hau cirakinya hau. Hau ciragera hau. No, na makinya maiga no ndogacia ati ne kuraihu ndu thimo neona gitare kundu kuraihu haria gutengera farari ona itange ke ya sekondi 10 kuma guthie fara tiga to guo twe broti ni ya keri twe broti ni ya keri kuma fara yes the second plot koguo menye turikitie 100 meter rutu ya keri twe bro na twe hera haria uguo ndo inegana ria ngari yes to twe highway ni koguo Malindi gatagati ga town igire Mombasa na runa uthi kurukana gwitwo Lamu kuma Lamu ni haraihu we kuma Malindi guka handa ikacigana ndaika 30 30 minutes from Malindi town tugoka barabara-ini iguru ndeci ona site visit ri tukaiga tent haria bara-ini atiriri aikoro mugunda ni uyu na bara ni no ri he mathando kuingira mugunda mathikaro kama haria bara-ini merorere twekira haria muri no igirire okerore bacon yake but definitely na no wake na bebe iria ndirameraga iria bebe haria na nĩ kĩndũ gakora ti imagination it's not an imagination. Yes. So what we are doing it will be very simple wana twarikia project ĩrĩ na buroti nyingĩ buroti 68 twari haha muthenya wa Saturday ci buroti 68 na nĩ tũkwĩrwo cithiĩte cigana na ndikwenda wage kanyamu gũkũ mũndũ witũ nĩ ũgwati mũno ũngĩtuĩka atĩ nĩ waga kanyamu gũkũ nĩ ũgwati tondũ mũndũ gwĩtwo Fresh and Ramian arenda kamwe mundu gwitwo Joyce ni arenda kamwe na ndakonda maikiria mabuoro riu ndamenya ange matire marokera no Joyce ni njira ni amiona na hario ungikuhuriire njira ni arenda tukiuma Malindi ndirehoka within short period of time tundu turenda buroti ciri turenda gatwike kaundu kahuthu tucirekia turute taito mundu agoka nyitete yake arumete na kanua mundu agoka nyitete yake ogua akimeinagira na no igwa goka kwirorera wifara atia ta utindo kiingira no ko ni renda kuingira ri gokorore bacon ucoke haria bara-ini na ndi tukamiga haria ogua no ni ndo inegena ria ngari ri ni magatwa advice no ndo ikabonegena no ne ngari umenyage wifara ukero negena no ne nyamu na hena njira nime haria yes ndio monie ngetha mamenye ati ihando wa uguo aya njira nime haha aya haha no urori rada kuhetoka bathi ratoka yo ya cukuru yes ino muno oria kwena cukuru kou ndio na ginya nduthi haya hau nduthi riri no na hena micii mona micii hau haya ha kenda witu hena mucii wiko mucii wa mugunda ore no handite bebe micii ni neighbor okay yes all right uguo ne hando very strategic yes uri ndio niguo ngukwiraga ndiriri Malindi andu aingi mokaga vacation no matiete no mahota ku invest in fact andu aingi ona areme Kenya matire mahota guka Malindi ndiramakire muno ngwiciria botop no rafujire record guka honeymoon mokete honeymoon Malindi Kenya aingi matihota guka honeymoon Kenya aingi matihota guka honeymoon Malindi ni uri werire guthi honeymoon mundu waku ni aria kuringeire wakwira ni agweka ni okore honeymoon ruru twetha kambuni ya Golden Dream ri thina wa mugunda uyu ri to Amana Gardens Amana ni kidu kwa ile lugha safi ile lugha ya hapa Amana ni tuwesabaje walia gethori at your own risk like something that glitters something very precious precious okay something very precious kitu cha dhamana kitu shamra ndio kitu shamra ndio nini shamra tumeka kaini adirere kiuga shamra geke hothekaga ha ndora chakula shamra
Tatira haro gira hutaria na irio. Chakula tuga chakula ke? Rojo rojo, mchuzi rojo rojo. Mchuzi rojo rojo. Mchuzi rojo rojo. Shamra shamra ri. Shamra shamra ri. Tuga sentence ukitumia jina shamra shamra. Kiu no gwe. Nikiro nekage kihuru. No gwe kiu. Tunga sentence ukitumia shamra shamra. Tunga. Tuandikie hapo sentence ukitumia shamra shamra. Nani kihuru? Na mimi niko na Wakenya, ni mimi mwalimu wenu. Nakedola riri. Dola mbini ya shamra shamra ha. Dika niko. Ndio turama makira ha. Nitoria ne towe ne tutenda kwamba kumuratha ici. Shamra shamra. Tugai yemwe. Shamra shamra. Na no kore ni ritwa ria riri ria kihindi kwanja. Mo make muno kore tene ritwa ria kihindi. Shamra shamra. Ai, ona gatire Google ine. Shamra shamra by Mbuzi. Kwa jeroka shamra shamra lyrics. Instrumental. Yeah. Shamra shamra. Shamra shamra. Shamra shamra. Uli kwa ngeka musika Google. Koragwo. Shamra shamra. Hey. Kejadi ke inamaanisha nini? Athwari acio tiuma nao meku. Mathiĩra ku. Ni wale marũgamĩte haria. Acio no mangĩhota gũtwĩra shamra shamra. Maana yake ni zile mbwembwe za matayarisho zinazoambatana na sherehe. Ndio kwera. I told you. Wangararia wajira ati ni kire ni hota ndongoretie. Ati botige. Ati shamra shamra ri. Diki no nginya hakwa hena iruga. Sherehe. Ni no nginya hakwa hena iruga. Tuona ni no ta iruga. Hata wake ruga ndege ya muthia ndo mwe kaza itibeze. Korea bio. Sasa kama basi wangetaka kuungana nasi katika shamra shamra ya project yetu kwa Githweri. Project katika project kiti pana itago riri. Katika nguire. Ona ndiigwe kindu kia kuheria. Project yetu kwa Githweri. Project ire. Kandarathi. Ndageri gwe gwiciria minister kari horo wa project kari Githweri. Angiko akigweta ki. Tusikie tukashamra shamra nikitulikuwa project. Katika tuliwaambia mtunge sentensi ukitumia jina shamra shamra. Kali mo godira ni shamra shamra ni ndio na leo. Ona ara turaria matakioi. Project tu era ineki na Githweri. Yes. Wala project na Githweri. Yani mwatoke. Twambiani. Yes. Project na Githweri ni kandarasi hasa. Kandarasi ni kandarasi. No, neto kwa. Viwanda. Hai. Hapana. Project ni viwanda. Maona hari ito Githweri Lucio Dikasi gutiri gĩota kĩu. Yaske ige shama geithika muno makiri muna Charity Wangari Muthiri Monica Irene Susan Kamande ithika muno makiria ati shamra ni project ni muradi ushuru we Lucio Nyaruai project ni muradi bas sasa ulipita basi wewe basi haya anyway tumana nasi ni sentence to kutugaga tuna marka mara kutuga sentence ile ni mtu wa project ni mradi ungana nasi katika mradi wa Amana Gardens Gardens ile shamba la Amana shamba la Amani shamba Amana katika Amana Gardens no ngija hado to mayoro Githweri ndio hasi ko nginya Githweri wetuga sentence no dunyo to bere yada ndo banyite. Ungana nasi katika shamra ya Amana shambani mahali ambapo tutaweza kusherehekea tutapokuwa tukipatiana ama kaka tigana nayo sedera maji bo tigana nayo tumarere nikituma andu ingi mare mone kurehe andu honeymoon Malindi Malindi erere gushiria andu ingi andu matire matauko andu ingi matire
Kada yake nginya meha. Ndio ngari tutigira kwa na. Ni kurutero. Andu ingi mane mari mino ni kurehe andu ao honeymoon guko Malindi. Tondu matire mahota kumenya Malindi ni Malindi wega bayo niki. Matire mataukwo. Matire mamenya ati guku niko kwina mikawa ire mithaka muno makiri gukira Mombasa. Yes. Matire mataukwo. We have the coolest breeze in coastal region. Malindi has the coolest breeze. Ana jwe me hakuwe ko njuria ni acio mekirio hiki nigetha marehuo kiria. Kiria. Arikora we ndikite. Katuge ndikite. Na kama ndike muniego akiuga ni ye ndingetuika we. Na we ndungetuikanie. Kevin Amos ni agikira ndamurehire Malindi ona nginya Mombasa kwanja Kevin Amos aturehire muri ni ganda ngoragwo nyandigite kuria ya programming we ni agikirio hiki magituhingisha ati moka honeymoon no ni kuhoria horirie thimu wiki imwe niya ndimuire ndakirire Nairobi maithie nyumba ndakirire nginya Nairobi acio moni atiriri tiga riu kurehe Malindi ona Nairobi ndakirire oni atiriri wona okari o producer hatha kugwagwo ni he maundu ngithie utharuke no thia ni muni utharuke arume ingi agikuwa matikenagira maundu macio ma honeymoon tondu wa mbere mahikanagia me biacara-ini koguo ndeka mathahu ma gute ndiko cigana ona biacara yake ndigathie no tara we hingite ate wiki twe gati somehow arume agikuwa ingi ni gati somehow omatongorete ni kumenyera rucio ruito no ni kumenyera rucio ruito gutire ndi gikorwo at this age and still at 50 60 no gakorwo ngetha pana no ati wiki imwe ya honeymoon ni hathara nire wagiru no guthie honeymoon wi mwaka-ini uriku at 60 ona niguo ngiuririe ati uriketie kiria when the best time to go to honeymoon at 60 ira ria ria guthie honeymoon ni miaka 60 yes wina mubango wa gwika hiki wana besi honeymoon ikara nyumba na muhingire yes ni dio ni kiria gwiko gite hare esophagus niko kujikaririo ugu ati waiga muthuri mweko guthie honeymoon wiki ni 60 yani athina miaka 60 at 60 ugu no guthie honeymoon tondu ariri mieke no ingi ni ya gwetha ni ya kurera mieke no ingi ya guthaka na ciringi wina miaka 60 nugu wagi no githie honeymoon yes miaka 60 na thuri yake abuto matongoretie at 60 na nikio iguaga taru nona taru athuri amoranga no me nginya nyumutithia taru nikio igua ati haria Nairobi ni kuri stage ya Murang'a andu a Murang'a yes koro athuri acio no mathire mena miaka 20 ndungigua nyumba cia andu a Murang'a yes taru ni ndo koro ndathire hindi yo rutha tutingire guku tondu ngiaciriire ciothe no ndi honeymoon tondu honeymoon ni tuma nginya utharuke nginya idea no menye honeymoon ithiagwo ni andu mataikaranitie no no menya honeymoon ni ariwe mureha hamwe mugoka muikaranitie actually do you know the meaning of the real honeymoon? Honeymoon is a celebration after a successful event. That means riria mwarike kuhikania mwagia ciana tiga ni andu maremirwo no gutaura honeymoon wega riria mwarike kuhikania mwagia ciana mwagi no go celebrate uhoro ucio muna miaka akora miaka 50 nginya miaka 60 inde ru niro rega muno rero ukorwo uki celebrate honeymoon yaku ni undu ki tondu ni murerete ciana cireketie guthoma ni muthomithitie na riu ri mwatigwo muri nyika na nikio wiguaga mutumia ona ciana wona rire ugicirera ri ndukae kuninukirie muthuri guo wendo tondu mwico wa uhoro ri mugatigwo nake niwe mwana waku ri mugatigwo nake ukiuria honeymoon yagirwo go celebrate ri celebrate na miaka 60 at 60 mureketie kwa achieve wendaga yes kareke turuthiririe maundu meri honeymoon ithiagwo niki honeymoon ithiagwo nigetha uthimithie na miaka 60 ri ithiagwo gwikwo atia kene what is honeymoon generally honeymoon guthi ya thikũ ici ni ya guthi kumenyana no honeymoon ya gukorwo gukungwira gikungwiro kihinda ria muikaranitie ai ona ke ngwire kari anniversary anniversary ni kiria anniversary no methia na miaka ya miaka 10 honeymoon anniversary no kunyite we no wataura ati honeymoon ni gukungwira ihinda riria muikaranitie yani kihiko tondu mariki honeymoon ni gukungwira kiria kurera ciana anniversary no gukungwira kihiko yes honeymoon ni thutha wa maumirira ma wendo
Mutikambe guthii ni wendo no unduria utakorwo wambe uthii ukageria ugeragirie nyumba koguo kigeranio uthii ugitikaga uyu ndonete kumbe igu ndonete kairi tu akahoreire kumbe ni thumbura inyoka riu type ino mwathani ndarutire ku riu warikia guikarania na mundu ucio ri wega ri bas riu thutha wa mundu ucio guikarania nake wega ri thutha mutheri bas riu mutithi honeymoon uguo kuringana nawe hatire bata wa guthii honeymoon andu mekohikia uguo wastage of time and money and you see either you want to marathi ku waste na mutiri yes tono nikuheo mwaheo ni muhotherwo yes ora we kohiki munene mwitie mbeca nyingi cia guthii honeymoon tiga ati wathie Zanzibar ati wathie oka ugure ru now if you want to go for honeymoon oka ugure broti haha now in the next 20 years ogo celebrate ra ati ginya no akono ginya uke honeymoon maridi come and buy a plot here no shiti ugati no ku ni kumenyerera ucio reke nguru umuthiu cioneki nyingi barothi cithiketwo kaburi-ini aingĩ biũ mekwena makerera maithori makĩũragia Ngai nĩkĩ ndekire igũrũ rĩgĩ kĩndũ gĩtagwo honeymoon tondũ honeymoon he maũndũ ĩtharagia ĩkĩra gwaka mangĩ because you are trying actually tondũ igua andũ magĩthiĩ honeymoon mathiaga honeymoon na nĩkĩo igua atĩrĩ mwathire andũ mahona idea mwathire kũ honeymoon actually nginya ũngĩũria andũ arĩa mareka ũhiki matiũĩ kũrĩa magathiĩ honeymoon hakuna. You have never tested this before. So you are now testing now. Gutire ndo nginjira atiri atwagura ngari na ndiri wa okay ndo nginya kurumia atwathi highway kurumeria ngari bara atia tiru koguo no wambe umenye yes umenye haria ngie koragwo nikio thia driving le kiria kirathi kia driving honeymoon is your after experience. Yes, it should be after experience. No gorie no menya kande ruta toro to hana atia tu maitho twega uguo yes ru moro toro to urio muga celebrate ukigana ithe wangania he na nyina ngania toro tu he to thaka muno to hana twakwa riu ne taro ni mugathie honeymoon eni okay mwathi gwika atia ru celebrate ni gukenerera actually magino gukenerera nginya toro turia mutumia akwa kwa hinde ndeciria atiriri celebration ni reke tumite anniversary anniversary ni yake hiko naitha no aturathi gukenerera mawiko maria no tungata ore tutungatanite turia twari hamwe ucio ni gutiganu anniversary ni kuigwa 1 year anniversary 2 years anniversary 3 years anniversary ona ndiri hinda no mo make even after 1 month 1 month anniversary 6 months anniversary yes anniversary ni gutinia gwa keki tutikambia na honeymoon tureke na honeymoon tukimenyanira kuna andu mathiga kumenyanira wega akirikio wahikania kuringana na kugia kanitha ri utiaguo ni ukomuonanite na mwendwa waku na ndirege mutaneka uhiki na ndirege koguo mwarikia gwika uhiki ni hinya riega ria kumenyana tondu nyumba mutikumenyana dukareho kumenyana honeymoon they are two different things yes kae wathire honeymoon mabethino ni tuwai eni you see yes kathu ya thuri agiko ni ngati na ingi machuza akwa guthie honeymoon tigo choose ko ya guthie ni kumenyera rucio ate ni kugeria go save aitiganaga ni kumenyera rucio ra mutumia ucio in simple terms athuri agiko ni ngati ungienda gutigwo reke nikio igwa atiriri tukire atiri atumia kamarike nguire reke nguire ma nona riu ni nona ndakuikia ngukundira ndege ngugurire nyumba tondu menu ni mo visionary onaga rucio ni mo visionary nikio ikarakĩranage no ikora muthuri ra kuria honeymoon atia aje sasa how ona holiday gutie muthuri kuragira holiday koguo na holiday matino gutwarwo direga matino gutwarwo but handu ha holiday ndagire no gwikirwo muno holiday holiday ni ciana cia hinga thukuru yo netagwo holiday ucio ti murugamo wakwa holiday ciana cigua ni cia thi holiday tondu cia homuka no holiday muthia kuhomuka ki ni kuhomuka tondu ri ki iminoga iriku ai we ndungi understand no ni kuria no ndenda unjerethere hauwezi elewa ni ndenda unjerethere atiriri holiday by the thiagwo niki holiday
o ithani mathia kuhumuka na kuarangia na gusofto maundu turia mukoretwo mukidisagree nyumba okay bado ungemenya we na uwezi jua ona ogioneire cia meci ngamutwara tu akarie wenda kwenda guthuthirwo koguo o ni anogioneire cia muci oguo wenda kuga mathia kuria oguo wenda kumini ndiguo tini na muini nida koti basi ya muini ikwaria anyway karibu Malindi yes na tui handu hegwitwo Marereni niguo dakika 30 kuma Malindi town right handu very ideal handu hathaka muno makiria barabara-ini highway-ini kuma Malindi wingire njira no ya guthie Lamu highway-ini kuma Malindi guka hani dakika 30 wambe hetuke iganda cia cumbi na nyona to ciui Joyo Ken Salt K Salt kege kiretwa Crystalline hena Malindi Salt aya nginya Malindi Salt yes okay Malindi Salt kwa ni Marereni Malindi Salt no kianda kia Marereni ni Malindi Salt that's good koguo tuhandu ta Marereni na twifara nikio rigwo ngari cikihetuka na wajira thitima-ini ici haha niho tuonia itakiria 5 cia maĩ hari ngirire good cia maĩ video ngumekirire muno ingire YouTube ni gukona hau ni ukuona 5 ni tukuonetie 5 cia maĩ igera ha thitima-ini eno ona thitima-ini eno ni marona itingi kenge naciona marakionera hara maĩ magereire hau thi wa itingi icio na kwanyu micita ikingi itingi gwitu ni itingi haya itingi icio ri kuma hau guthie highway ri ni makinya matandatu uguo uingire highway na actually ono kigwa te hatiko road reserve no ruambe ndogikuthia mugunda bara neguo yes ni ndo maundu matiganite ni riu ri mugunda no wicirie te turendia goro no wicirie maturakwenderia goro asa turakwenderia 300,000 peke yake just 300,000 ona wona wi bara-ini utira na ndugaciare twendia 300,000 ati nda wi bara wina taito wena taito ithuĩ twambaga gwĩka due diligence ya kĩndũ na gũtigĩrĩra nĩ twanyita document ĩyo koguo tũgĩũka kwanĩrĩra kĩndũ nĩtũmenyaga kĩndũ kĩu nĩ gĩtheru nĩ twatũrangĩte na ũgekĩrwo bacon rĩu he mũndũ ũreciria mburuti icio nĩ ta 200 nĩ cigana nĩ 68 plots only na rĩu nĩ citirũkĩte 68 nĩ as per last Saturday Prince Wairimu nĩ arakũgia arakũria mwĩre rĩrĩ ũmwĩre honeymoon nĩ ndũ in short kũringana na ũrĩa watarĩria nĩ ora rĩu Grace Wairimu nĩ ũrethe honeymoon nĩ ambia twĩre nĩ arethe honeymoon Grace Wairimu gũgĩthiĩ wike no ĩna nĩ ndĩrathiĩ honeymoon abotige egũgĩthiĩ wike tũgwetarĩria tĩrake abotige egũthiĩ wike koguo Grace Wairimu twambe tũmwethera mũndũ sawa ama tumwathera mundu turi rugithie we wike Grace Wairimu reke ndũiguithanaria hau honeymoon mundu athiage wike Afrika hĩndĩ gwite kwĩrehe na ndũngĩnjũria ũhoro wa honeymoon na niĩ ndithiĩte waregire gũthiĩ nĩkĩ tondũ wa kĩrĩa tondũ ndakũra niĩ after 50s nĩ ndigathiĩ hĩndĩ ya 60 gathi 50s yes koguo tũtirĩga ndũgũkinya mĩaka 50 na ngoka gũkũ arĩa mategũkinyia rĩ koguo matiganathiĩ honeymoon na njĩra nguhĩ tuone mwahikania ndũgũkinya 50 kiria miaka nake 50 ni 50 ke miaka tige kihiko niguo ndigatiriri iyo ngia gukinyia 50 mutigane ti oguo tua riri tua wahuruka guthire kuhuruka tua wahuruka utakinyitie miaka 50 na mwigeta mugathie honeymoon na miaka guthire premature ucio no wathira chale twangare murithio na ni njetherwo mundu aigatherwo mundu Mende gũkũ nĩega mena andũ atuoka nao tukomoria by the ni vijana barubaru hawa ni vijana wana wazee barubaru ni vijana barubaru ndugiga wazee na ni andũ ramethera ungiga wazee ni wa baba na rĩu thĩna wa gũkũmetanaga babu rĩu hakĩci nĩ mũkũrũ mahani mahana ũkona andũ nĩtũkũmore tũthana rĩkĩ na alafu ndimenya nĩ wame gũtirĩ mũhĩrĩga Ibrahimu gagi na mũndũ ndimenya nĩ ndumĩngĩrĩ
Turingi matihikane na nikio maregete gwika mohiki mekirwo gicohi ndete makomeshua na haria mari nikio rakwira ni riri nigetha ndu actually ginya gicohi ri kegirwo ni gukorwo gikungwirwo hindi ya honeymoon gikirwo ruwe na muthuri ukiraigua akiuga atiriri ati andu meko hikire muthuri neguo ni kwaguo ni guthondekwo kawatho ka muthuri to nginya atinde akiuma nja na gicohi kiu bata ni akorwo ati ena kio no ndatinde akiuma nja na kio andu bathukite athuri ingire mutongo gwikira ri ni guturwo haha uguo ni icio ni tuma mundu ni cirua tondu atire akiharagania kire mbeca ngai kare andu thina kio kingi kiura yes ndugitindwo giko uguo nduthi ngwe ana me ndate ni thina ukwambia kunjira ati ndirateire ni getha koguo kaba gikare hau nyumba ndikionage kikare no menya by the way utaruga kiga wega nyumba handu strategic handu muri urigika no mutumia ndakaruta giake mutumia ndakaro hagiye muno yes mutumia nike mutumia ke imagine kwa ukiona kina uko kiurira maridi imagine akana kirio ni sube Why? Yes. Icio isi. Cigwa mĩciĩ. Icio kia muthuri ki. No le watho cio tangĩthondekwo riu aroigaga atĩ kana ikono gũthondekwo watho ũcio gĩcigo kia thuri mũndũ atigaga mũciĩ. Oke no kamukora fulani. No mukora fulani. Mũndũ ũcio na idea. Idea nĩ kĩrĩa. Nĩ rĩigua nĩ kĩrĩa nĩ valid. No ukora fulani. No, it is valid. It is a valid idea. Amuri gwĩtĩkĩrio andũ arĩa matekĩte ũhiki mokage honeymoon. No igire atĩ ũhiki wa kanitha noguo mũndũ agwo gũthiĩ honeymoon. Nĩkĩo tuuga atĩrĩrĩ. But then let's be serious. No igire ũhiki wa kanitha noguo andũ magwo gũthiĩ honeymoon marĩkia. Nĩkĩo tuuga atĩrĩrĩ akorwo akiuma honeymoon marĩa gũtwarwo ĩtĩra mĩaka 50. Na kanitha ndũkae gũthingĩrĩria andũ mathiĩ honeymoon macoke moka marĩ haru. Watho ndagĩcirio andũ wa Nyambura gũkĩmũrehe honeymoon. 50. Gatumũrĩre haha. By the way, that we should reason together. No. Gatumũrĩre haha 50. On Nyambura and your friend at 50 shall be coming to Malindi. Oh. Don't come Malindi. Yes. So, ruthiani miaka tone moyo miaka ri. Ruthiani miaka ri atu nayo. Muona mutigiti igana muthi honeymoon. Na toka by the way, no Malindi. No ni kwĩ thamaki iria kiria. Kwĩ thamaki iria cia kara. Akire kuharera hetagwo haha etagwo ta pakio. Afu kwĩna center nyingĩ onda giraffe center ike kuo. He kũndũ kũngĩ twĩrĩga gũthiĩ na haha ũkĩingĩra Savo kwa kiria crocodile center cike na ĩtagwo negoka kuma kũrĩa maĩ-inĩ ĩgoka ĩgaikĩrio mahuti ĩgacoka ĩgathiĩ Marine Park. Oh, nĩ thiĩte Marine Park nĩ kuo ũthiaga ũgaikĩria thamaki kĩrĩa kamũgate cigoka ũgatubĩra nacio wego wa Malindi nĩguo kanitha wa mbere wa Portuguese, the first church in East Africa ĩkorwo kũndũ gũkũ. Anyway, nikuo kwĩ haba etagwo te nyamũ ya ngare Vasco da Gama Pillar Bridge. Yes. Tukugera hau. Na ngũciria tugoka nao nĩ tukamaceria. No nginya of course. Nĩgetha merora ngire. No tũgũthiĩ kũmoya ka live hau. No tũmacamithie kidogo. Oh yes. Rĩu rĩ tuma rĩrĩ tuma Marereni niho tũrĩ thaa ici na Marereni rĩ Ruth Mucheke atũire kũ gũkũ Ruth Mucheke rĩ akĩrĩ kĩama blessing nĩ 50 nĩguo rĩu rĩ Ruth Mucheke twĩ haha rĩrĩ twĩ Malindi ndagĩka 30 kuma Malindi ũkĩre Rami hatirĩ handũ ũraingĩra corrugation wambe tũiguithanĩrie ũrokĩra Rami-inĩ ya Malindi Ramu Highway ũke handũ hetagwo Marereni 30 minutes from Malindi town ũke barabara-inĩ ĩno ũrona ngari cigĩkĩra nĩguo ĩno ũrona ngari igĩkĩra highway-inĩ ĩno mũgũnda witũ ũhutĩtie highway wĩna broti 68 nĩ cia 50 by 100 tũrakwenderia 300,000 na ndĩrakũria kaũndũ kangĩ deposit tũretĩkĩria andũ kũruta nuthu no nĩ tũroigire atĩrĩrĩ mũno akonda na 150 arute 100,000 bata githĩti arĩkia mũgũnda ũcio na mĩeri 3 wĩ mwĩtĩkĩrie kũruta nginya 100,000 ona ũngĩtwarĩria rĩ no tũkũ advice no ũkorenda broti igĩrĩ tũkwĩre wĩna kĩ kĩa mbere bata nĩ in 3 months tũkorwo tũrĩkanĩtie nĩgetha tũhote gũ process maũndũ macio mothe ma taitũ nĩguo koguo rĩ ĩtarĩ mũndũ angĩũka gwe Barũthi ndĩna 50 tũtingĩra kũmũigua ndĩna 50 na icio ingĩ nguona next week nyongerere
kuma hau ona kwa mundu barathi ndina ngiri 50 thaa ici no ndacitume ni ndike kuri mugunda wakwa next week ngwitekerie gwika uguo na nikio duration ino ya mieri 3 ri no ture mundu gugu control as per deposit to tau no twende deposit ya 150 uko wina ngiri 130 igirira kiria wina kio twaririe thaa ici inbox wigirira kiria wina kio fatane within 3 months ukorwo rikitie kuri mugunda uyu ucio ukorwo ri mwega mugunda wi barabara-ini wina mai na thitima koguo ona ungiuka wake haha ndi ukugucia thitima gitingi-ini giki ucoke mai matikire hau thi mai magereire hau baba mai meha maria ma catchment koguo kuingiriria ha o haha mai matheru hane handu hega muno ha gwaka nyumba cia biacara by the way kono iriagire gwaka nyumba cia biacara nyumba hii andu magioka magakoma ni undu igwa iganda icio the ciri haha ri East Africa yothe rungana gakoga kuyira cumbi ni undu iganda icio the ciri haha ri na ithuĩ tukurehete hakuhi naho na mwena uyu ngiri ni iria ni Indian Ocean mwana uyu ungi ni Indian Ocean koguo menyete mwana uriku mwana uyu na mwana uyu ungi umenya no kugetha gocumbi uthire kundu kungi thini wa gicigire thini wa bururi wa Kenya kana East Africa andu kiona matu kule cumbi umaga ni awajui ona ni ndiramakire muno ndoka marereni ndagicemania na iganda icio na hau na ndirakiona kuria cumbi umaga na kia bata muno makiria ni kumenya ati mugunda wi barabara-ini na we utari wahota kuona kanyamu ge bara no korwo wanagura marindi no ndu wagura kindu gifara no korwo wanagura marindi no ndu wagura kindu kindagika 30 kuma Malindi town no korwo wanagura marindi ndu wagura kundu kwina jirani taya me haha no korwo ni ugurite ukwanda gurite handu hena mai no korwo ni ugurite ukwanda gurite handu hena thitima no korwo ni ugurite ukwanda gurite kundu kwina neighbors mahandite mbembe taya me haha ona tigano haria kamera yakwa itangihota guzoom wa mundu urathi mugunda tigano itangihota guzoom kamera yakwa tuici no ihote guzoom tondu tuone acha tuone hapa kamera yako ndikana ikohota kumuona ya hoguo ni uramwona ana ndikana doya haya ngwicire ni rakira ni mamuona ndiona mundu rakira ucio mbembe-ini ciake hau niho mbembe ire hapo ndio mahindi iko good hau niho mbembe ire hena meci haha ino kademonie tamezumu hena meshirere ino haha kile hofa nona ino fara iha bas ne jirani me haha ke zoom kidogo acio ne jirani me haha ni jirani ni marona itingi cia thitima kwaja ukomeirie thitima-ini wega pa haya thitima fara leiba na hau thitima igerete na thi niho mai magereire koguo mundu o gaikarete ri ke ngari hatuke ni nako acokia iyo yo iyo niyo highway exactly very nice mundu kwenda guka gukuri amenya aroka na seto tondu thitima ciekuo mai mekuo ni bara ona ngenda gukambia hande mbembe ndwende kugura kiake muno ugure cia igiri kumwe no uhande kungi wake na uke wikare ni koguo ri ndende mahe namba cia thimu haha 0 na broti citigarite ciana 68 seta broti ciana wena mafu -13 do you have a map here ndina mafu haha no ndairo butike 31 na 39 31 na 39 tamba tuona hali eri haya 0729 oh 31 na 39 okay koguo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 haya plot 16 ndeithiete kuma Saturday 16 plots koguo ri ungeheria 16 plots kuri plot 68 ri ndiekete mathabu ndiatukite mathabu wega 52 yes haya tuthigetie plot 52 peke yake ino niyo mafu hii ndio map tuthigetie plot 52 peke yake koguo we ihenya riaku nirio riguguteithia rwo thate naye ni neno ona wona itatikitwo cia ng'ondu ko itikitwo tondu ciake gurwo turi guku no ici ingi ungienda ri na mugunda uigananirie wega na wi handu hamwe na urigania na jirani uhandite mbembe ukiona ngari uri guku cirahiuka riu ri kende mahe namba cia thimu mundu oke inbox thaa ici na nigetha egwatire gatiri guku handu hega ngwiciria andu aingi managura guku no handu hane hajaka handu hane hajaka muno makiria mundu no ke inbox thaa ici twira wina ki twira wina ki kirio kuigirira ta deposit fatane mieri 3 ukorwo rikitie kuriha plot yaku anyita horo cio koguo kegwe kiria namba hau
Wacha nikuwekee namba hapo. Right. Haya, good. Namba ina shio hau. Yes. Leo okay in box at the hotel of lodgings or accommodation wale. At the hotel of lodgings or accommodation. Wale unapeleka Malindi. Ngotongo to Grace Wairimu goko turehaga andu na makainuka tiguo. Yani. Tunaleta watu na wanaenda nyumbani hakuna kulala. Ulale na si honeymoon. Atrere dakika 55 ukire goko. Atiga kwa nini ulale na si honeymoon? We Grace we tiga na honeymoon ni. Togo kira kemeithia. Kwa nini ulale na si? Yes. Kemeithia for Grace Wairimu. Yes. Atoke kira abaraini. Twari kwa dia mugunda ri. Ruwa mugunda tugatiga tugikire kemenyithia. Grace Wairimu from Kenya, no, ni Kenya goko turi. Grace Wairimu from Kiambu County is looking for someone. Don't twari kwa dia mugunda uyu Grace. Na twatira kondo goko twikete withuru wikate. Na tuka kwa kondo goko guothe wega ngare kidogo. Tone honeymoon no mugunda ni witu. Na githio ni Jerry Chege. Nimesalimika. Jerry Chege. Ajira the day is 20 degrees here in Sweden. So we try having a quick brunch, then we go and enjoy some sunshine. It's been tough winter. Jerry Carson? Jerry Carson, yes. Yeah. How is she? I got to make it 20. 20 degrees Celsius. So they kugeria to marare winter anyway. 20. 20. They are getting to freezing point. Tuga ne better. Ne better. Ukira oguo marare winter to ne kuga irari thi. Yari around. Nigo mathiri guotari guo me 20. Itoro kure icy. It was nice by the way. Good. Riu ri we orenda buroti haha toiga size ni 50 by 100. Yes. Iyo ni ithi. 50 by 100. 50 by 100 na twakwira wega turedia shiringi 300 per plot. 300k per plot. Na tuanedia buroti. But this this is nice. Tuanedia buroti dirarega tuanedia buroti. Lakini hapa ni handu hega muno makiria. Wanegwa Malindi wanetwa Manoha. Ando moka ketomere atiriri deposit ri tuge above 50,000. Yes. Fata ni ureke in 3 months. Yes. Toba tuiguithanaria hau. Deposit yaku ma 50 ni tukuya kwambata na iguru. Fata nawe make sure by 3 months oro waku ni ureketie nigetha ithuĩ tugu process ere taito. Tutikogirĩtie kugura cash. Uko wina cio riha tene. Tu process age documents yaku. Tutigagire maundu mothe me sawa. Na nigetha ona tugubange riu tumenye twambie gubanga mundu waku uri ugoka gukuonera. Yes. Utiega. Eni. No menye thini wa girisho magana matatu. Yes. No ndara madaga more discount. It is inclusive of title deed. Utire besha na gyo kuruta. Yes. Ya title. Yes. It is inclusive of title deed kogwo na utire marhi mage metagwo hidden. Hatire na hidden charges. No any other hidden charges. Yes. Ona gukurehe nginya site visit. By the way. Na kirio karia. Yes. Muthenya ucio. Na kirio kanyua. Yes. Kiothe ki hau. Kogwo gutire hidden charges ona hanini. Thogora wa title transfer wothe wi hau. Na kogwo we wi sawa. Na gukurehe utige no atubira. Yes. Ai masube. Na nona hane hakuhi tucoka tuthie iria-ini. Hapa ni karibu tucoka tuingire iria-ini we uthio kega ngari. Kwaje tugoka na ndege ya thaa 1:15. Tukinye guku thaa 2:20. Twakinya thaa 2:20 ri. Tuke tukite straight. Yes. Tucoke tuituka tupire. Kogwo andu abo tukarehe ni magakua swimming costumes. Yes. Na moke meonere itura kwagira. Riu kogwo ri turari horo wa shiringi 300 na turari horo wa highway-ini. Highway. Ndikane maranyita kuma ha guthii haria ni haigana atia. Ndikane marahota ku understand. Kuma ha guthii haria ni makinyo gitara. Guthii haria highway. Akoto broti yakana turakwera ni ha hari. Imagine. Niko uwa mundu amenyete riri aragura kindu gifara. Yes. Kundu goko muno orie kana gukuraga kindu. Ongora video ndiragwikireire mutumia handite bebe ha no acihana green. Bebe na mboco. Ongora hu ni kuona video ndiragwikireire ni boyo handite bebe na mboco na ihana green. Ona kundu goko na mundu uri guko no kuraga. Atirere.
tu nĩ mbura tũyũĩte. Ona ndika ndĩramenya fact mũndũ angĩrora ituri. No twatatangĩrwo twĩ haha. Actually ũrĩa twĩkĩte rĩ, tũroya moko no oire moko mbura ĩkĩrũgama. Elijah. Twĩ mũgũnda tũroya moko gũtarĩ. Ni Elijah kana Joshua. Joshua akĩrũgama, Joshua nĩ kũgĩka atĩ nĩ gũtungatĩra Ngai. Niĩ na nyũmba yakwa Elijah nĩ mũnabii mũnene. Nĩ mbura kana riũa. Nĩ mbura. Nĩ mbura yarũgamire mĩaka 3. Ngĩũnjia nĩ nuhu. No, by the for 3 years. Na ũkĩgĩa ng'aragu. Nuhu erigwo ake. Thabina. Ndakaniganĩria hamwe na andũ arĩa maninirwo. Joshua rĩ. Joshua son of Nun. Joshua nĩ son of Nun. Joshua was son of Nun. Joshua tu wakire atĩ. Joshua tu ũthiĩ mbura yarũgamirio we. Joshua tu amari na Musa we. We Joshua no arekĩrwo mũthĩgi. Aringĩ ciana cia Isiraeli. Yes. Hey. Musa kana Joshua. Musa rĩ. Nĩwe wa Terekere ngorora gwathire. What happened? Moses nĩwe wathurĩtwo nĩ Ngai. Arute ciana cia Isiraeli kũrĩa Egypt, bũrũri wa Kombo. No gatagatĩ-inĩ kau rĩ, he handũ moranirwo na Ngai kidogo. Koguo Mutha ndakinyire bũrũri wa kĩranĩro. Kĩiguaga makĩhũthĩra Canaan. Mutha ndaingĩrire. Mutha ũrĩkire akinya harĩa ciana ciarĩkia kũringa, Musa ndaingĩrire. Joshua nĩwe woereire. No ira mũthĩgi. Naomi. Naomi nĩ ũrĩa na woire kĩhembe. Gĩake. Akĩgoca Ngai. Naomi. Tũtũgaragia andũ arũgamirie mbura. Kado hata ina mũhunjia. We era mũhunjia ũrĩa arũgamirie mbura. Tiwona nĩ ndihĩtagia. Mbura. Mbura nĩ ũrĩa arũgamirie. Nĩ ũrĩa nĩ Elijah. Mĩaka 3. Akĩrwo bari wathiĩke atĩ arĩrie kĩrĩa gũkura. Aikoja atĩrĩ, a time like this tomorrow. Nĩguo maandĩko maugĩte. A time like this tomorrow. Nĩ gũgakorwo itu toguo koja merani na Ngai sign nĩ ũkorwo onekete kamwĩra rũcio na gwĩkengeta gatu kidogo kakĩyũmbo no actually time like this next year can time like this tomorrow a time like this tomorrow by the way. Agai Elijah my brothers. Yes, ndio kwa na Elijah. Iwa Joshua. Oh no. No wa Joshua. Nĩ wa Joshua, nĩ wa Elijah. Joshua no anegerwo mũthĩgi nĩ Musa. Nĩ wari Joshua no watongoria ciana cia Isiraeli kũgira Canaan. Wari utuĩke mũhunjia koguo atohĩngĩca. Kaba niĩ itarĩ nduĩke mũhunjia, niĩ ndarĩ nduĩke mũcirika. Nĩ nduĩke father ndokai. Tiara ndeto icio. Ũbatĩre wathirĩire kĩrĩa. Rĩu tũthigana ndeto icio cia Joshua. No ũrĩa no arũgamirie kĩrĩa. Rĩu tũgũtukua atĩrĩrĩ. Arĩ tũgũcokia kĩũria kĩrĩa nĩ kuraga. Rĩu haha tũmĩte ta ũrĩa ta Mutha. Tũmĩte ta Elijah. Mwathani twagũthaitha. Yes. Mbura ĩno ndakae kũringana tarekeirie atherua yaku. Nĩguo. Rĩu rĩ. Ũhoro ndo wakũhe. No goka kĩrathi gĩa kĩrĩa Bible school. Bible study. Bible study. Ngenguonia rĩrĩ. Andũ amone harĩa bareri. Nĩendo nyite microphone ĩno. Ni harĩa bara-inĩ nĩgetha mamenye bara ĩno ndĩ kũndũ kũraihu. Otho cia kũndũ kũraihu. Haya nyite microphone ĩno. Ndenda thiĩ harĩa barabara-inĩ nĩgetha mũmenye barabara ĩno ndĩrĩ kũndũ kũraihu tondũ wahota kuona thimũ ĩkĩmũrĩka ici atĩ kũndũ kũraihu. Yes. Waje nikuonyeshe. Yes. A time like this tomorrow. And you will be seeing kĩrĩa. Makona gũtikaura. Nani? Arũthi no ũrauga Joshua. Yes. Na Herod yũkĩte nĩ ũndũ wa Joshua. Ngeithia Herod ĩyo. Nini? Nimuona ĩyo bathi. Icio ngari, icio. Ũcio hau.
Yes. You see? Yes. Any. Oyo Farao thiokite. Any. Yes. Adre no atengeraga. Yuma Farao. Wathia woko kana ria kamuti? Uri ni rathiaga woko. Ye ndireta woko. Ndete walking. Woko by the ni ikite ati woko ni agagira andu aria kiri araihu. Good. Nithe mundu amenya kuria turi. Ni. Tuota guthia twitharirie maundu maingi. Definitely hau niho turi. Na oniguo mundu turakwenderia wi barabara-ini. Na koguo kiugura ri. Ni highway-ini. Na itangiriria ria ni haria nguo kana ria ria mai. Ga. Gwaci tukirekere tukumondia. Nigetha mundu wende ni kundu kwina mai, tiguo? Ni. Oro cio kurore sawa sawa. Monica Nyambura, karibu sana. Yes. Tuwe Malindi, dakika 30 kuma Malindi town. Andu etagwo Marerendi, barabara ino ya guthie Lamu. Na ni kundu kwina majirani maraikara. Na kundu kwega muno makiria by the way. Na ni kundu ngioka waka immediately na wikare. Oka murigania na jirani wakite haha. Kana oka murigania no ungi wakite haha kianda na ro arare mabebe ci haria. Na horo cio kurore mwega. Eni. Kaijikare ngimonagia ni iboyo tuta Nyambura ndwa ni hindi akinya. Nyambura ndwende kuonete ni iboyo. Kuonete ni iboyo cio. O akire mundu wakite haha uguo. Ucio. Ni jirani. Naona giki ndika ni marona ti nyumba imwe. Sio nyumba moja. Ni ndamwera uguo. Yenda wona ti nyumba imwe. Au gari yahetukira ni kwa ni nyumba kadhaa. Ni nyumba kadhaa. Vipi kaka? Kuna mtu amekuona hapa kwa video. Sasa sijui anauliza, wajua watu wengi hapa especially huko tumetoka huko hakuna wazee wa kuoa. Manake unapata wengi walikunywa pombe. Kwa hivyo wasichana wetu ni wengi sana. Sasa wanauliza ile shamra sasa ile ya ku sasa wanauliza hapo wanaweza pata vijana wazuri ambao hawajalewa. Vijana barobaro. Kuna uwezekano vijana bado wako wanahitaji pia uhusiano pia. Kwa hivyo vijana bado wako. Na unajua hao ndio wenye kusema kutongozwa sasa ujue sasa hawa ndio hiyo Swahili. Kutongozwa. Hawa ndio huwa anatongoza. Sasa Kiswahili yao si ati kufuata. Sisi tunasemanga unafuata msichana lakini hawa wanasema tuwatongoza hapa ndivyo sasa Swahili sanifu. Hawafuati. Kwa hiyo hebu tuambie hapa kijana anapopata msichana anafaa kufanya nini? Anafaa kumleta kwa mzazi ama anafaa kufanya nini kwanza? Chenye anafaa kufanya anamchukua anampeleka kwao kaonekane. Alafu wanachukua nafasi tena wanaenda kwa wazazi wa ule msichana. Wanajuana, wanaanza kutoa hiyo mambo ya mahari nini kila kitu. Ni tamaduni gani lazima kijana afuate wakati anapotaka msichana wa hapa? Ama kijana anataka msichana wa kwingine ama kijana wa nje anataka msichana wa hapa? Utamaduni kama pengine wameelewana. Anatumana wazazi wake wanaenda kwa ile kijiji ule mji wa ile msichana wanazungumza wanakubaliana. Alafu vipi wanatoa mahari vipi? Mahari za huku bado ziko chini. Unapeleka pombe na soda hiyo. Alafu ndo unaambiwa ile kiwango. Hakuna story ya mbuzi? Mbuzi iko. Mbuzi ni unatoa kama mbuzi 2 hivi. Na ni vyema uweze kumueleza hapa pombe hapa ni ile inaitwa mnazi. Mnazi. Ile inatolewa ikiwa konk vile vile. Wajua kwa kwetu siku hizi hatutoi pombe, tunaifanya kuwa pesa. Huku natoa pombe. Huku unajua pombe, unajua mnazi ni nini? Kajama 24. Katika jama. Kajama ndio nini mitungi? Si mitungi. Kajama moja ni chupa 8. Times 24. Haya. Na huku uweze kumueleza kwamba huku mnakubalishwa kuwa wake wengi. Huku unaoa kulingana na uwezo wako. Na wote wanaishi nyumba moja kaka. Ngoja. Sio kuoa na wake wengi. Kulingana na uwezo wako. Hata ukiweza hata bibi 6, 7, 10. Unafuata kanuni gani kutoka wapi? Kanuni ni uwezo kulingana kama mimi venye nimesimama hapa. Mamangu alikuwa bibi 5 na bado alikuwa na mama mdogo tena. Uko na bibi ngapi?
Mimi niko na mmoja. Unafikiri kuongeza? Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida sasa. Tuna hiyo kona hiyo. Alafu acha nikwambie the funny thing. The funny thing na wao kuoa si ati ukamjengee mbali, ni kwa nyumba moja. Imagine wako na wake kwa nyumba, hata kama ni watatu, bedroom ni ile, huyo bedroom nyingine na huyo bedroom nyingine. Hao wengine wote mnakula pamoja, ama sio? Sote tunakula pamoja. Imagine. Meza moja wote. Hebu tusikize mzee hapa. Mahali pana wazee. Hapa. Yes. Hapa haribiki neno. So hebu tuambie, hiyo ni kweli kwamba unafaa kuoa wake wenye una uwezo wa kuwatunza? Customary ya Kimijikenda unaweza oa hata 10. Bora tu watoshelezi. Na wote wanalala nyumba moja. Kila mmoja na rumu yake. Imagine. Yaani wewe kama mzee wa boma, wewe rumu yako iko hapa. Kama wewe na bibi watano, ile nyumba ni iwe na rumu ngapi? 6. Ule bibi mkubwa hadi bibi mdogo. Wewe una yako hapo kando. Sasa wote wanaenda interminably. Unaona? Leo wewe ndio utakuja kufagia nyumba. Yule atakayefagia nyumba huyo ndiye nini jioni atani utalala kwake. Anatoka kwa rumu yake anakuja kwa rumu ya mzee. Kwa hivyo wewe kama mzee huendi kwake? Hapana. Yaani wewe una rumu yako. Nafasi. Kama wewe una bibi wanne, ile nyumba yako lazima iwe na 5 rooms. Master bedroom yako. Na halafu kuna zingine 4. Mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Kwa hivyo sasa yule ambaye utakuwa na shughuli na yeye sasa anakuja kwa mzee. Anakuja anakesha kwa mzee, alafu asubuhi anamtayarishia breakfast mzee. Ndio. Alafu kisha anaondoka, mwingine anaingia kwa duty. Sasa akiondoka sasa hiyo duty yake imeisha. Alafu ule mwingine kila mmoja sasa swali, mzee atapumzika lini? Mzee hana haja kupumzika. Yeye yuko full time. Yeye akishiba yuko sawa. Hakuna cha kupumzika. Tunapotoka hata huyo mmoja German machine. Hata huyo mmoja. Kwa karibu wiki mbili karibu. Unajua sisi vijana. Sisi vijana wa siku hizi. Sisi kulingana na vyakula ambavyo tunakula. Vile vyakula ndio vinatumaliza. Na chemicals. Lakini wale wazee wetu walikuwa wanakula vile vyakula ambavyo viko na nguvu. Kwa hivyo yeye wake zake kuanzia Monday mpaka Friday. Kwa hivyo kila mmoja anajua timetable yake. Leo ni wewe, kesho wewe, kesho kutwa wewe mpaka wiki ishi. Salala. Sasa mzee apumzike nini? Kwa hivyo yeye sasa yule ambaye amelala asubuhi yeye anarudi kwake kwa watoto wake kule. Ule mwingine fulani leo ndio mwenye duty. Kwa hivyo sasa yeye naye ndiye atatayarishia mzee nini sapa, alale kule, kesho amalizie breakfast, arudi kwake. Mwingine hivyo. Yaani sasa kutoa mahali utawatolea wote. Sasa sio unaanza wa kwanza. Naanza wa kwanza. Unaweza wengine watakupeleka. Si unaanza na yule wa kwanza unamalizia mkubwa. Si wewe unaenda unatoa mahari. Anakuja pale. Akizaa mtoto mmoja, unapata kingine sweet kingine. Unakaoa. Unaukaoa unakaleta pale. Wa pili huyo. Unakija kifikisha kutoa mtoto mmoja, unaoa mwingine. Unaona? Hivyo. Yule ambaye unajisikia naye. Unajua kwetu. Kwa hivyo Grace wa elimu mahari. Kuna ile process. Sasa assume umewaleta wote labda ni 5. Unataka kuenda kuongezea mahari labda kwa huu 5. Hawa wengine watakupeleka. Kuongezea vipi yani mahari? Unajua kwetu ni process. Mahari huwa uweze maliza siku moja. Kama tunatoa mbuzi 99, kwetu huwa tutoa mbuzi 99. Uweze peleka mbuzi 99 kwa siku moja, 99 kwa siku moja. Hata sisi customary huwezi lipa mahari cash yote kwa pamoja. Kwa mfano sasa ukaambiwe huyu msichana wangu mimi na toa 30,000. Unaona? Sasa huwezi toa pale 30,000 cash. Maana hautatoa zote. Ile wakati utahitaji kurudi kwa huko kwake kutoa labda ama kwa kutoa,
hawa wengine watakupeleka ama utabaki nyumbani? Sisi kikwetu, wewe mzee ndio the concern. Unaona? Wewe ndio unaenda kwao, unachukua msichana unamleta pale, unachukua bibi unamleta pale. Hawa hawashughuliki. Hawa wameleta. Unaomba ruhusa? Hakuna cha kuomba ruhusa. Wewe ndiye kusema finally. Unasema. Hiyo ndio kusema ukienda kule Nairobi bwana. Sasa na yule mke mkubwa yule ndiye atatoa muongozo wa nini? Muongozo wa wale wengine wote. Ndio ukifika asubuhi anawaambia okay, sasa hivi mnajitayarisha tunaenda shambani. Aya. Wanaenda wanashinda kwa shamba. Naona mzee ni kwenda tu kupatrol. Okay. Okay, wamefanya kazi vizuri. Okay. Haya. Wakuu ambaye atakuja kutayarisha lunch, anakuja anatayarisha lunch, anapelekea wenzake wanakula. Naona. Ambaye atakuja kutayarisha dinner, aje atayarishe dinner. Lakini sasa hao ni wa baba zenu. Nyinyi mna uwezo wa kuoa wawili watatu. Sasa sisi maisha yenyewe ndio hayo ambayo unayoona. Hata kula kwenyewe ni shida, utaenda kuchukua mabibi wawili. What for? Yule mmoja tayari hapo mnazi-challenge. Tena utaongeza. Sasa unajua hii mambo ya dini pia imechangia kwamba sasa wengi wao wasomi hawataki kuoa bibi wawili. So ukienda kanisa unaambiwa mke ni mmoja. Unaona? Sasa unabakia na wewe mpaka pengine unless afe. Ndio sasa wewe utafuta. Hiyo ndio hiyo sasa. Lakini sasa kistamari ya kimijikenda unaruhusiwa kuoa wale una ambaye ana wivu hataki mwenzake. Mlango uko wazi. Tena sisi kikwetu atakaenda kwao, akitoka kwenda kwao anaregesha mahari. Hata kama amezaa watoto 20 pale, anaacha watoto pale, anaondoka bila mtoto, tena aregeshe mahari. Hakuna urithi. Mijikenda. Okay. Kwa hiyo sisi wa Mijikenda we are very strong. Wow. Kama wewe ulitoa 50 meters ama 50 tao, naona akienda kwao kama ataka kuolewa kwingine aregeshe hapa 50 tao. Kwa hiyo mzazi atamwambia we rudi kwako maana hatuna pesa ya kurudisha. Sasa wewe ataka kwa baba yake pengine kwa atashikana na jamaa mwingine huko. Ashikana na jamaa mwingine, yule jamaa mwingine lazima alipe mahari. Ile akilipa mahari, ile mahari ile ambayo amelipa ndio itachukuliwa uje uregeshewe wewe mwenyewe. Ndio wewe si mke wako tena. Lakini asipolipa mahari yule, hata yule jamaa kizaa naye, yule mtoto ni wa huko. Kwa yule aliyetoa mahari. Ule mtoto ni wako. Okay. Wow. Naona. Lakini akikuregeshea mahari yako, sasa kula she can do whatever she wants. Okay. So, hapa vijana wapo wa kuoa. Manake kule kwetu wasichana ni wengi. Wako, kama unasikia wewe wanaoa bibi yao. Ni waoga na kuoa. Kwa sababu wanaona maisha ni magumu. Lakini mpo wao waekwe kinyumba na demu. Ndio unaona sasa majority ya hao vijana wa siku hizi. Unaona mtu mwanzo especially towns. Akiona msichana ambaye pengine yeye yuko na mzungu ama yeye anajikimu kifedha, yeye anakuwa anajileta tu, yani ni wa kutumwa. Si twende leo, twende club hivi na hivi, anaambiwa weka hapa, utakula, utakunya, utafanya nini, kila kitu wanambaia mpaka nguo za kuvaa. Unaona? Na nilisikia kuna mmoja pale town aliumia. Walishikana na mzungu alafu wakachora na chali yake kule ya mzungu. Sasa sijui tu amekuwa wazimu. Nisikia pale town. Huyo kijana alikuwa anataka kula bure. Wao wanapenda hivyo kula bure. Sasa wanapenda hiyo bure. Maana sasa vijana hawataki kufanya kazi. Wanapenda vile vya bwerere tu. Unaona? Sasa akiona msichana kwa mfano ana pesa, anataka tu na ana gari na vile anachukuliwa hapa, anaenda disco, anakunywa mabia ya bure hivi, naambia fanya hivi na hivi. Sasa wewe kwa mfano wewe sasa umewekwa hapo. Ujue sasa huyo msichana hayuko na wewe peke yako. Siku akimleta yule ambaye anajisikia naye, hata anaweza kukuambia wewe hebu inuka bwana, huyu
Shughulikia huyu mgeni. Tembea. Kwa hivyo iko shida mahali. Sasa kwa hivyo haya. Na wake huwa wako ri. Tunashukuru. Huku. Bado tuko huko. Huku.